بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا خوشكو براي بقدر قيمة درس إيرو دا أمي بحثا زواج بكن. زواج دي إسلام دا دي دين مدى يجد حياة إنسان دا جي ويتشيه، وهناك فائدة زواج بكناي. زواج زوج، كلمة زوج بكردي عم بيجن جوت، معنى جوتا يعني دودوي أو كنو زوج أبا معنوي. خدا عز وجل القرآن بيروز داجي آياتي هنا كتبه ما هر تشتي دفي كائنات دفي مخلوق نابوان مخلوقه هنا دا ما جوت درست كريه، يعني نيرو ما شي كريه، ما جوتك زوج شي كريه. السيستما آنه سيستما جوت بونه، يعني أما سيستما دو تشتاك بهوا بن، يعني نيرو مي أم كردي بيجن، يعني سيستما زائد وناقص كجرا بزمان علمي بيجن. افتشت سيستما هاني سيستما زوجيته، سيستما زيدبونه، سيستما كو تشت بفائدة. يعني ده حيوانا دا، ده إنسانا دا، ده طيرا دا، ده جيايا دا، حتى ده عورا دا جي نيرو ميهنه. وانا دقيجنه في هجا بروز كده ده هجا باران چه دبه نيرو مي حيوانا دقيجنه في زوريت لوان زيده دبه نيرو مي إنسانا دقيجنه زيده بون لوان چه دبه. ابيات تشتكي خدا عز وجل كريه وسيلة زيدبونا بشر يجي مخلوقات الفيري عردهاني انبياء بشكل هاني بزانبن. خدا عز وجل زيدبونا هر تشتا يعني جهاشتنا دحب حيوانا نيرو مي ابي تشتدي كريه تشتكي فطري خستيا امبجن طيبتيا وان خستيا خاصيتها وان درحي وان داب تشتهاني هي او بشكل كي ربي عالمي وصا عيارتك نيرو مي حيوانا جاني وان دخوازات كيشن هف زيدبي جوان چدبه أبي معسية أبي طيرة أبي جيايا بفي شكل هاني لأبي إنسان خدا جوانا قانونك علمي قانونك كو پیغمبر هاتنا خبردان جرا لازم بيه نصيحت جرا لازم بيه لو أم مكلف خدي عقلا اف زواجهانه خدا عز وجل جمرا درست كريه و امر انسان جي كريه قوتيه بزوجن. يعني ام نكا من وان مسألة شرعي كزواج كا فرض سنتك مكروه حرامه اوان مسألة كو عالمه سر خبر دايله ام في تشتبهن زواج سنتها پیغمبره، زواج فطرتك انسانيه، زواج او نعمتك خدا عز وجل لانسان كريه و یک جوان فرمانی که خدا جمع خواستیه که ام فرمانی یبجی بینن. خدا عز وجل امرت که دبی و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم بزوجینن عذاب خو بزوجینن ایما اوان کسی که میری ویتنن یا جنی ویتنن عذاب خو بزوجینن اوان صالح بزوجینن عبد خو جاریه و کوله و ابن وان بزوجینن حتی خدا دبیجه گر فقیر بنجی رب عالمی وان زنگین بکه. ده آیت کدی ده خدا عز وجل دمک بحثا پیغمبر خود که پیغمبر بریا پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خدا دبیجه ما بریا تجی پیغمبر شاندیه مجوان را جنا چکر یعنی جن وان پیغمبر جهبون ذریت وان جهبو. ده آیت کدی ده خدا عز وجل دبیجه ای گلو انسانا مج نفسا و جوارا جوتک چکریه من هوال جوارا چکریه چه میر بن چه جن بن جن نفسا بشریت هانه جن نفسا خدا عز وجل حضرت آدم درست کرد جوی نسل هانا چه میر به چه جن به هوال جیره هیه جوت جیره هیه هف تمام دکن. بوی شکل حتی آیت اکادی هیه خدا دبجه ای گلو میرا هن لباس لکم و انتم لباس لهن جل جن جبونه و جلن ون جبونه جلا جلی خو جلن. اما مثلا جلال درس خوي هاتي دام بيجن واطيكو ميرو جن هف ناقين هل بجين واطيكو هفرا بزوجن كام بيجن اختيار الزوجين دو دام يسرين كي خبردن. يعني عيبه انسان چمير به چجنبه بزواج تي نخافتن بزواج انسان دلال وجوان دبه. مثلا دو تشتاز بيجم هيبي دارم كو اتكار براس بيجم وجي شاش فعمناكن ميرا كي دم اخت عزيدك یاد بیشن وی انسان دینه یا جی خرفان دیه جوان تشتاجرات بیشن لورا نه نورماله گره جل انسانه که یک تعذیب دوی یا وی خرفان دیه یا جی براستی هما ام بیشن دین بیه لو مقطع تعذیب کریا بیت دروا جن دم مقطع تعذیب که ایجا تشتکی بتنه تی عقل انسان شهوته کی تی عقل انسان قسم الظلام بچعب شهوته تماشی و جنات تعذیب کن لدما کو جن خافتی به مستور به دبه دایک
دبا خشك دبا جن دبا ورحاصل بجن دبا كاتش هر تفكي ري احترام تداتين او جنانه بفيجلهانه قيمتك داخو جشعب شهوته بخينتر بتفكي شکل دی انسان تماشات کرد به کلام که خوش کامن کلام که خاطی کامن مد کامن دایی کامن پیر کامن خوش کامن کچ کامن به شکل احترام دم وقت تعزید به قیمته وید که ظلم دم وقت تعزید به دین دبه یاجی ام بیژن تی گوتن خرفاندی بکردی خو ام دبیژن پیغمبر می صلی الله علیه و سلم قال لك حديث دا توصيه زواج كريه امر امته خو بزواج كريه وحديثي قال لك حتى حديثك ويا مشهور دبي زواج سيستما منه ميثودا منه ريا منه فمن رغب عن سنتي فليس مني او كسي كدل صار باج سنة من نجمنا يعني او ناس ريا من زواج وظيفة اسلامي نه وك انسان بكي عذب حاشا بكردية خوان بجن خساندن يعني وان ظلامتي جنتي بخينه وان درخ ميدان نا وظيفة اسلامي وان بگينه بدا زوجاندن مالبات بدا آوا کرن زوریت جوان ور زیده کرن عن حدیث مشهور پرن ایک پیغمبر گوتیه علیه الصلاة والسلام امر زواج کریه گوتیه بزوجن تناکحو تناسلو بزوجن برا زوریت دو بکبن زواج سنت منه حدیث وکاویا گلکن ایجا ام سه کلمه لسر فائده زواج بیجن بله زواج تشتکی ضروریه انسان را زواج بونه زیده بونه انسان تشتک لازمه لی زواج چند حکمت وی مهم هنه حکمتا یک امجبیر وانکن هرچیوک انسان چم مرچجن شهوتك دوان ده شهوت داخوازیه معنوی تشتکی خوازیت بگری یعنی ایجا شهوتا مال هيا شهوتا زاروك هيا شهوتا امبیجن جنس اوا شهوتا نفسي هيا شهوتا کرسی و مقام به مازن هيا لدنا و توادا ان اوا خراب اوا بترس شهوتا امبیجن اف غریزه اف داخوازیه شهوتی اوا نفسی اوا میروجنه اویا ان رياويا باك ان رياويا دلال ان رياويا حلال ان ريا كب سلامتيه ريا زوجاندنه انسان دما كد زوجه چه مير به چه جن به بشكل كي باش اف انرجي اف طاقتا شهوتي اف ان و نفسي بريك حلال درت دربا بيك بلاء ومصيبتك ورسري انسان بله براستي فايده كادن ان ريا باك جبونه زيدبونه زاروكا جبونه زيدبونه انسانا زواجه دماك مالبات تنبه دماك زواج تنبه بگهشتنه هفتنبه يعني مثالك بدن بلكي ورا باش ورا فهم كرن تدي هنا كي مريش بهارا دفروشن ام بيجن مريش كي دولتي وانه زراعتي يعني جوانا بيناوي وانه دبيجن اوانا هيكن دجيها كي گرم دا بشكل كي درجه وان هنا اوان هيكا پشت 20 رو 21 روزه كي دبن تيجك درتين درواد بن مريش كي دياج بن ديك بشكل ان تيجك درتين اوانا بلا کو پرورده و تعلیم و تعلیمه دیو باوه کی نگرتنه دایکا و مريش كي دایکا وان تنبونه اوانا فهمت تشتكي ناكن يعني هما دخون و بدخون و 40 روزه دا مازند من سری وان جتكن گوشت وان دخون بكير جيان ناينه دما کو مالباته کی تنبه دیو بابه کی تنبه یا جی ام بجن اما ده میرو جن بگیجن هف زاروک کی جن حمله بو زاروک يخبينا دنيا او تسليم دولته بك بجا يخدي بكن براستي بلا و مصيبتها كما زنت سري انسانيته ان ريا باك ان ريا دلال جبونه زيدبونه انسانا مالباته ام يجب زانبن تشتكي ديجي لجم انسان داخوازيه کو ببد دیو ببد باف ان ريا خوش اوج زواجه که انسان زوجه مرد زانه کی کچه مروه کی لایه مروه کی دیا کیه کی باوه کیه به وی شکل هانه او حس کرنا هانه او دارا دایکتی و باوکتی گشت به گلاوی براستی زواج آلیکاریه زواج میروجن آلیکاریه هفت کن هفت تمام دکن ده درس هاتی دا جمعی بی مثلا هانه بیجن میر دما کد زوجه هنک باری وی جناوی راد که جن دما کد زوجه هنک باری وی ظلامی دا سر ملیخو هر دو هف تمام دکن و میره بیجن جنا بی ظلام دما کو بتنه دمینن براستی ام بیجن وکا گلا کا براندی وکا گلا چلمسی قد جبیر وانه کن تماشا کن ظلامه کی کو جناوی دمره پشت صحته کی چوا جناوی مر اف ظلام يعني لمباوي تتفايدي خلاص جنه کی ظلامي وفات که پشت صحته کی گلاوی چلمسه و هدي رونيكاي زواج بي انسان هانه داتنه حتى زواج عالم دبن عمر دريش كرنه لو ردلي تر حتى به كيف تتجي آليكاري كي تهي باري تسفكت كه يكا كتبيرا خبر دي هي او طاقتها او رحي بابيتي رحي دايكتي حتى او شهوات اني دمك دافيجي دربا
پاقشت به بدنت اختازت که خنود که اوانت خیرن سلامتی نخوشینه. ام هیویدارن که ام دکاربن زواج بگنج خوب جوان خوب بدن ناس کردن زواج چیه، فایده و چیه، قیمت و چیه. زواج نبتش تکی بچوک، زواج سنت کا پیغمبره. ام وی چعب تماش زواج بکن، ام بجن تشتکی پیغمبره کریه شرف جبون مجی که ام جی وی تشتهانه بکن. بخیر که رب عالم عمر درش کرد در درس هادی دم تساجوان مثلا به هوا بدن گریدان. هیویدارن که چند کلمه بخیر کاربه گوتبه و رب عالم مج خرابیه بپارزه، مالبات مجیب که مالبات بخیر و خوش و سلامتی. امانت خدا بن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.